Ili ti pišaš u lavabo koji mi muški? Ja u kadu. Ja serem u kadu. I onda kupim ruhom i bacam u WC šolju. Igraj košak. A što najče sam to prije radila. Molim. Ali bukvalno da toliko mi bila prije stolice, ja uzmem rete. I, kontaš. Ne. Se čučnem u kadu i serem jebote život. Nemoj da me tretiraš kao da sam dijete malo, znači ja kao prvo nisam dijete, ja možda imam... Ne tretiram ja, ne bila ti dijete, ne bila ti sam za kuhinju. Slušaj, ja... Ne, slušajte, svaka izađe tako, truu. Ja volim cigare, jako. Obožavam ih. Pa svak voli svoj narod. Što kažeš njima? Ja smijem da psujem tako je bravo. Gle, eka i tricepsa buraz. Da. Ne vidiš. Ko njima kita. Wow! Osudi je nebeski sudio. Kad budala je Bog te. Zove. Kažem ja. Čekaj, imam super akciju. Ide roba. A jebote, kurus. Ljudi ne mogu više. Jedna cura... Šta je bilo? Pa, jedna cura... Ko? Stoj, kako da kažem to? Wait, ovako. Ko? U srednju školu. Jedna cura, jedna. Pito, Bog te. Jedi govna. Opet neka svadba, opet neku uz... Na momento, uspori tempo. Možda sutra se vidimo. Tak. O Bože, sačuvaj. Stavi ga u mene i izbaci ga na vrijeme. Baš sada kad si ljut. Svršit ću ja drugi put. Desti, ali ne iPhone. 0. Imam žal, ne mogu proći. Trebaš i ti uzeti. Ja imam Nokia 3310, znači ja i neka pička odemo na piće, ja kad izvadim nas to Nokia 3310, ona gola, brate. Jaba. Nemoj govoriti o ba, jebote pas. Ba. Zato se ja pitam što svaka tvoja djevojka ima modre noge uvijek. Šta kažeš, Nokia? Aj uđemo u spec. Čuti da kaže, cura Bog te jebo. Rekao, 10 Jebo, Bubo neka. Ko deblo. Pod mišku. Ko ona baba što nosi rašun. Grand Mother Wood. Dobro je rope, Bog te jebo. Carry. Evo akš ga ti Đuka uprt. Sam da nađem sliku. Evo ako. Čekaj. Da, mutajte ovog ropeta. Evo ga, brate. Gledaj chat. Ne moram da ga mogu da ga diskretim. Evo ako. Ovako si ti Bog uprt. I dost. Evo ja. Dobro ću primati s gom. Nemoj jebem ti majku, pikam blica jednom u životu i ti sad men uzmeš blica ovdje. Jebote Bog! Ali imaju pajka i... A jebote Hitler, mrtvi.
Alo? Jel to niko nije živ? Mazi, htio bi da se ispričam što sam ti opsovao prije 2 godine iz zezancije da si me bano zbog tog. Please unban me. Druže. I just fell in love with the hood girl. Yikes. Kaže, najgora stvar koja ti može reći je ne. Yikes. Ajoj. Evo čekaj, sad se upam. Yes, restart the game, Lara. Restart the game. I will send you $500. Thank you. My Cash App is in my Oh, about right. me, so Oj, please go on. kurvetine, brate, fuj. Koliko? 2. Jebem te ja. Daj ti meni reci, jesi ti najela? Ja sam znala supice. Top, top. Znači, zdrava hrana, teretana. I bureka sa sirom. Ozbiljno? Ozbiljno! Ček sam da ima ovo neko dugme disconnect. Sam da vidim gdje je. Pokušaj. Mami, da me mami. Humor. Treba mi ventilator. Men treba hladnjača u njoj da igram. Meni treba hladan kurac. Olo! Olo! Direkt, kaže, direkt. Pa šta je bilo sa Jess, kako, svako onako, hoćemo na kavu, na večeru, Bog te jebo, dragi. Zašto sam mu ja s njemu javio i pitao, brate, Bil promijenio username, konta što je moj username što ja koristim na YouTube-u, hoćeš da imam isto na Instagramu. On kaže neću. Rekao, kruta jebo, pratite 25 ljudi, Bog te jebo, šta tebi to znači sad taj tvoj username? Kao nije to do followera, to je kao do identiteta, ovako onako. Rekao ti možeš staviš i dole staviš svoj username i ljudi će te opet naći, kontaš. Ne, ja hoću ovako, ja napišem, rekao dođi ja u tu tvoju Indiju poklesti sve jednu kravu u selu, jebem tja mater u popičke. I blokirao me, brate. Gledaj, Hrvatska, ti upali kameru da te vidim. Ti upali kameru da te vidim. Ovo, Hrvatska, jedna upali kameru. Ja sad tebi poklonim skin, ono, gotivam igrat s tobom, sve simp. Ne. Aha. Ako te ja pošljem u pizdu maternu, jesam ja zabavan. Ne, brate, pljuneš ju, ona je takav tip cure, razumiješ? Kažeš joj, ona već gola, brate. Et vidiš, brate. A umjesto, one ne vole kad ti, na primjer, ja kleknuo pred curu i rekao, ja tebe volim, hoć da budeš moja, razumiješ? Ali njima to nije zabavno. A, to je ona. Zjevaj! Ovdje ja imam najstariji Discord, 2016. Kru tebe momke ti imala 10 godina. Gledaj, evo, 2016, 18, Nine 20, 7, koja Jovane 17, Eva 20, 2019. Znači, ja sam ovdje tatica. Da? GIIIII! Ne ponašaj se malo. Kako ponašanje? Dobro večer. Dobro večer. Kako se zovete? Petar. O, 2 Petra, ne mogu ja ovo biti. Ajme proljeća. Proljeća. Koki, znaš kak se igra proljeća? Kako se igra? Proljeća, kak se igra ta igra? Ne znam. Ja tebe, a ti cvjetaš.
Tražit će one nas na spotu da vidiš. Naka mi neka Malo daka. A Pola 12 ona bicikl se ne viđa. Ona druga pojela Bambija krute jebo. Zato ima. Nije ta, ne, mala, neka Neka na prepička kudu je. Još Znaš. sam mađa. Neka mala, prepička Mađa je. maha. Mahova. Ja maho da im vaka dva momka, brate. Logično. Jebote, bog. Nije naš jezik. Ti njem, brate, sad kao pozvao da on napiše maski, kao bo napisao se jednim A. Ja se, brate, zakuceno osjeća da ja ne mogu doći. Zoveš se Vogan. Dobar. Šta ćeš da ti helpam? A objasnio da je Fali 0,9. Plitak potok, joj, plitak potok, a voda duboka. Završi ti na TikToku sad. Ne. Burk. Jevo, maj. Pošaljem vjerenički prsten i pitam je yes or no. Brate, I? ona men napiše ha. Oh, no. Worst thing is, she can say no. Šta meni fali? Mozak, rekao sam već. Radili smo svetsko prvenstvo za žene. Prva utakmica na svetskom prvenstvu, otvaranje, igraju Amerika, Tajland. Šta rade, peru suđe? Najjači. Ha. Oho, gdje si, Monika? I čao. Ajde, Brate. prođi na ovaj si pičku. Aj, Koki. Gorim. Bolujem. Ej, od čega? Neke rakčine, bog te. A da. Vi da vidite šta ja radim, vi bi meni rekli da ja nisam normalan. Dobro, ne moramo da vidimo što radiš, znamo da nisi normalan. Ti imaš neki mentalni poremećaj. Prebačaj. Gdje je Maja? Oh, moj drag. Obližaš mi ja. Čem samo nemoj nikad. Obećam da neću narijat nemoj od 10 PM do 10 AM. Obećam da ću naučiti igrat košar. Kad bude bilo NBA, Anastasija ne smije da priča. Da će sve 22 godine bi onda bit će jedan sam. Obećam da ću nema šta. A to što Bojan piše u ćošku na Whatsapp, to ništa. Biggest fan ever. Big fan. Kad mi je rođendan? Ajde. Januar. O, Tako. Ne. Dobra. Dobra. Stoj pa, ja sam ti sad pitala rođendan, tako da Mart. Final answer. Mart. Koji čip stečao, A, pa moj. Evo, proradio motor. Evo vergla Jugo na -20. Znaš kako sam ga lepo naučio? Ej. Zamislim te zove na film i vi odgledate film. Allah. A dobro, brate, Mazika, kad bi zvao na film, onda bi odgledali film, brate. Razumeš, ali, brate. Pa zato te i zove, brate. Druže, 4. minut filma, njoj se oči već. Mene, brate, sve kaže, aj da učimo zajedno, mi prešli, druže, sve od A do Š, ja ne znam šta. Halo? Ćao. Ćao, kako je? Šta ima? Evo ništa kod vas. Evo smaramo se malo, pa sam vidio tebe s nekom tam, ali cura muška, nemam pojma, voice-u. Ja pušnem i ona nestade. Zašto mi srate svinje?
Ko ti je rekao ja svinja? Svi. Rekao da si ti svinja. Šta ti još reći da sam ja isti? Stavio si ti svinju. Ma ko je stavio pička ti mater, nađe? Sad ću na screenshote. Ajde, aj nađi. Sad si jeli ti keo. Aj Vuče šta je napisao. Uglavnom ne pitam ove djevojke dok ih ne ostavim trude, kako se zoveš. Šta radiš ti sad u autu? Mene sam to zanima. To sam ja se htio pitati, šta će ti Blade sad u autu svo vrijeme? Sedim, bukvalno tresu mi se noge, neću da izađem. A moram. Krute, ja kad vama kažem, cure na Discordu nisu normalne, brate, viš ti šta je tu? Mentalno nestabilno sve, brate. Čim je ona na Discordu, druže, ona nije ni za potapat kupca. Your country doesn't support this. Jebem ti Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i Gradišku i Banja Luku i Srbiju i čitav Balkan ti jebem u pičku, ti jebem majku krvavu ja u pičku. Eto. I sad ja moram kucat download VPN, jebem ti Boga mrtvog. A sa mnom moć da ide na more, brate, viš šta je to? Tu haos u glavi, Bog te jebu. Ja kažem da to nije normalno, brate. Sve što radi sve. S jednim se ženi, udaje, s drugim ide na more, s trećim Bog zna šta krute jebu. Trećim pravi djecu, četvrtim igra. Majčkice, bre, ja, kako si mi slatko, jebem li mu mišo, bre, dušica u mene, na. Kokain. Kokain. Gara. Kokain. Kokain. Det är never sound, det är never sound.